kuthikisha na tutumie kwa namba itu SMS ya ile 955 kana katika fan page itu ama FM the radio station nikanawise kwithia nina kukulelia kulo yaku yo Dr. Mutuma ndiuka kwaku uwa answers ni wewe bago uwa answers ni kabo konde kabo na usunu ta peptic ulcers na kitauchanda no kabo na kitauchanda no ndumwe na nicho kitumi kitauchanda kitho de kipo kwa wingi muno ndene wa kamba kwitu na ndene wa kuisa maito na kitauchanda ni no lo wo with ya wimu na no wonde na wimu ndawe mo ndo kwa maana ndo kitauchanda ndo ndo ingi na kitauchanda wisa kwithia wina kabo kana ndo uyongwewa na wanywa ya kabo kaiwa kana wanywa kito okay kungwa kwa ndani lazima kwethe kumanite kabo nondo ngela kwa ndani kabo nondo newa mondo asia no kungwa kakola kwa we moito aye kungwa ona we moito kungwa we aina kabo bagite kwithwa ila waitaba nondo ibuzithwa pH yao ni alkaline na ila waitaba kana ila waza leumwe ikoni bate kwithwa acidic na ila ithwa acidic nigo irambe ya uthiba ukuta webu that ukazeda erosion of the stomach wall there ibuya ni yambe ya uthiba na yameta kitau kuila mukamba baza nda kitau chanda ithwa enda kitau chebu na ithwa stomach ulcers na stomach ulcers sipo kwa wingi matukano nondo tira leu mwingi wena acid na ndio kitumi andwa ingi ila mena kitauchanda wiza kwithia thina wo methwa mena acid mingi na mundu akwenda tale ndukaye kitungu na ndukaye sukuma na ndukaye mbozo mundu sura muima yu mwita takaba na yu muno nyindi yandu nundu mbozo sina thina kana kitungu kana ndulu kidana thina lakini kila kidana nedibu nundu the acidity is very high na ila acidic yakota acidic stomach kana kwena acid ndini webu nibo ebuyu yambya kuzo da kitau nokuza waya lewe na acid tawaya ndulu kana waya kitungu kana waya mbozo kana waya sukuma usaidia challenge ngibeya tithi na wale usu thina ni acidity in the stomach na acidity in the stomach muno yetawane a bacteria wa H pylori ni watu ukita yuwe ndio wauyo weta wa answers wo weta wa nature ulcers be yetawane bacteria wa H pylori H pylori ni chao H pylori ni bacteria kwata kumaleuni H pylori andu ondela mena kitauchanda kana stomach ulcers medwa men H pylori H pylori ni bacteria tena dinaibo yambie kwa tena maybe late 1990s late around 98 99 then give muno 2000 up to 2008 was it kwa wingi muno